Hello guys, Hello belated guys. Happy New Year everyone. Ako di New Year loy dore. At 27 lak tore ako di ngasi New Year oi maram di New Year gi pick ha di mi di mapanda sa na ko na picnic ka tawi. Ako di isinaw mayam pun na porom thong ko su cha thoe, katla thong ko su cha thoe, rau thong ko su cha thoe video dim dau se mau de. Ngasi Maggie na tore. Video se mau doi maram di kai no ni da. Inaw pising na ikai ai na video se mau draba. Aduna New Year gi ngasi ahanba video se Maggie ga nangi ro kai no hairo. Sina fried chicken le raya dai French fries karaga mamaina omelette ka adai ki French fries Kana se bino hairo dana. aina semini fried chicken se bai phaja hairu Adudi phare matam se thenge. farsi. Masina camera setting ta bonda. Punga ma phare. Thadau pai Hai te ma hai ja ba. ena hai se cooking ta ni ko. Video jang ni dau ni ma de. Hai Nangi de ngon cho ka ni be ma. long ai. Ngasi New Year gi ahanba video ni. Chana ba budi myam chana rai inaw ne icha ne myam tau na. Aduga video di se mo da ba. Karam jana de ba. Crunchy su oi mai se aduga mic dau da mina ma khon do sound do phaja do wa ne ba. Phaja KFC da mai na di tau ko ne mai se. Ai di adu chopstick to no ngai te. Plastic ya koi han le mo da no ngai. Lang no boy. Khoi video setting ta wala French fries aloi untare. Ana ko ina sonda mo pai tau na. Jagoi sa le ramai Mahabharat phak le camera setting am tau bo. Anjalina ta tau ima tau de na. Adu Anjalina mama ne bi phone lang na pan thoki ba. Akoi lang ni ma di akoi hawar mani lang ni kai thokri pori. Sonda akoi setting bo tau kom de. Apamba Maggie mukbang. Howdy hawe bo. Ari Maggie pam. Ai di hangam kang soi tau sira khala mani. Ngai cha bina ma KFC sem ge. Evening snacks oi na dum tau se na. Ai lo dora. Pensai lo dora. Miami di New Year ne na kai kai da phaja location da chatna picnic ka tauri. Akoi di jum da inaw pi hoi da mo. Akoi ma sen chana le. Ma ten ma koi pha tau ka. Koi ma sen jum da chana na. Ai na han dor ba kenam tau le he. Ai chicken le. Ai hà lên ngày rồi đi.
Melagi blog tuh cameraman mana nih hendak tuh nggak năng lèo rồi Ừ. hanggang kan sudah juga apa aja sih kalau mani aduh cancel rồi đấy mana sih channel nak camera setting tuh boleh ing bener setting hay pakai itu homemade KFC Em phải rất crispy rồi. Mà nông xíu juicy rồi bro. Buttermilk ta marinate tàu cái đâm sao? tao ini tuh nak Ừ. Overnight tàu cái số dài nó ra ayok ta marinate tàu nung din tàu ba. namu apa sih baru jawab naik tau ini pula Ừ. chứ cái tao lên em làm đâu Cái tao nổi lên cái nó. जा को चावल जाओ ऊपर चाप दे कोई दिन ओवर ईटिंग में खाना प्लेट में छोड़ना अच्छा नहीं होता. प्लेट तो छोड़ी उधर फेंकी रोई ना ऊपर इतनी कोई चाहिए मत तुम ना जब चासन पता नहीं ना दिया गाने चावल है ऐसे ही एक कोई रब ने फ्राइड चिकन चाह गया है ले रही से. खड़ा करना गांव में बेमाता रोई नंग नहीं चिकन चाली गे काहे बदौम तता रोई खड़ा करना है camera setting tau dah acau bola nam moy kere ऐसे ही एक कोई रब ने फ्राइड चिकन चाह गया है ले रही से. खड़ा करना गांव में बेमाता रोई नंग नहीं चिकन चाली गे काहे बदौम तता रोई खड़ा करना है camera setting tau dah acau bola nam moy kere आलू rồi đây नो अब यूज होगा मेरा हाथ और लो रे. खत्म. karena nam ऐ ना saja चाबा का मम्मा चाबा का यूं लिटरली एक भी दाना नहीं बचा. खा मम्मा के यूं मैगी ngasi ko na matang silo sa lagay next video mo tengnar si Bye bye. madati kharani se haidi chatok ta sinu jam oigre aduna video so toi thakan ga maudre adu hujikti toi na thakana bohana rani next time ta una si हाउ क्रे एडी पुक थले. बाय बाय.